Sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lolu oluthandayo lubanjalo ngamasabatha umhla ka31 kuMay 2025 namhlanje ekseni siphezulu eintabeni zaseNgqoqube nanda la hleli khona nabagcotshwa bakho obathanda kakhulu sina umfundisi umhlongo sinaye umshumayeli uSibisi siphinde siyatholakala emlaleli lapha ya einkundleni zonke zokuxhumana uyasithola usithola ku YouTube usithola ku Facebook uzothola nama post ethu nakwezinye indawo zokuxhumana esitholakala kuzo uphinde usithole ku Play Store ke mawungakwazi ukuthi uthole iradio ulalela iNanda FM udownload i-app yethu iNanda FM noma ungene ku www.inandafm.co.za tshela ke nokuthi othena okumthumelela namaclip ngoba njengoba sike sithumele namaclip la wabonayo lapha ku Facebook na ku WhatsApp lamaclip amancane ohlelo umtshela ukuthi hayi ilula lento thola i-app mayithi amhlula indaba ye-app uthi ngena nje streamer live ku inanda.fm.co.za uzokwazi ukuthi usithole lapho bese yakwazi ukuthi ulalela uhlelo lakho oluthanda kakhulu WhatsApp ukhona u068 764 9969 068 764 9969 uzophinde futhi ukwazi ukuthi usithole ku Facebook page lethu la ku Facebook uzosithola khona sikhona ku Facebook sikhona nje siya connecta ku live wethu uzokwazi ukusithola ku live noma network isincikiselela la phezulu angazi kwenze njani impela kulezi insuku kodwa ke siyathemba ukuthi ke uzokwazi ukuthi usibone ku Facebook live usibona bukhoma lapho siyabingelela ngeendawo sibingelele sibingelele nakubaba lapha eNewland ubani umfundisi ubabuhlongwane eNewland yabo lento uthi ubambe ngala ubabuhlongwane eNewland siyabingelela sithemba ubabuhlongwane uvukile naye ngiyababona nampo umkhongo sebekhona lapha ku WhatsApp wethu sebekhona basibhekile ngiyathemba basilalele njengoba seshilo naye wathi mina esabatha ibenhle kwabangcwele asibingelele Mshumayeli angibonge Thabo mfowethu ngibingelele kuwe nakubo bonke abalalele lo msakazo iNanda FM njengoba sasishilo ukuthi uma inkosi ivumile siyayibonga kakhulu amen mfundisi mina esabatha ibenhle kwabangcwele siyabingelela kuphi naphi la kufica khona la kufikelela khona lo msakazo wala ingqaqhube sixolise sesithe ukuthatha isikhathi kodwa ke bekusebumnandi bengoma sesikhona ke sesingenile ngempela ohlelweni sesifisa ukuthi ke singene sikhuluma indaba yasezulwini namhlanje sisemaphethelweni enyanga yesikhumbuzo siyiphethe inyanga yesikhumbuzo sifike ekugcineni mhla ka31 yazi bengithi umhla ka1 angazi nokuthi inyanga iphela nini ngacela wathi hayibo umhla ka31 namhlanje umhla ka1 imawu kusasa ngithi ngibuza naseyinganeni izothi ngibuza nabasebenza abathi hayi umhla ka1 kusasa ngiyabothi ngoba baholile nezinsuku nabo seziyabadede mhla ka31 namhlanje enyangeni kaMay iphela kahle yazovala ngesabathi impela inyanga kaMay isihloko sethu la othi ngisibone poster yethu kade ngifakile indaba le network yethu iyasiphazamisa ngendlela enza ngayo ngazi indaba le network umuntu uzogcine enze nje enza kancane kodwa ke sikhuluma ngomoya
umoya esawuthenjiswayo umoya esawuthenjiswayo ukuthi imuphi lo moya esawuthenjiswayo ya sibheka lapho ngoba iyakhulunywa indaba yomoya eminingi imoya khona umoya usuphefumulayo nje njengoba sila khona umoya ovunguzayo kukhona umoya kuthiwa umoya obumnyama kuthiwa umoya obukhanya kuthiwa umoya yani isihloko umoya weqiniso ya ya silapho kodwa sikhona endabeni kaBaba mkhulu njengoba kuyinyanga yakhe siyabheka ke naye ukuthi ubani ziningi izinto ezike ikhulunywe into esuke ngithinte kakhulu manje ususukuzwe nje hey ngisho abantu belihlasela ibandla amaKristu kakhulu hawu sathi sithi phelile le ndaba yaqala phansi futhi ukudideka kodwa ke nalokudideka okubuye kubangwe yibo abantu abayibiza ngamaNazaretha bekhuluma izinto ezingekho kubantu abantu manje bese kube ngazuthi bayahlasela kanti bathatha izinto abazizwe ngabo labantu laba abathe ba amaNazaretha umfundisi ake ngiyiphonse ngakwena namhlanje khona usatatazela unje nami ngiyatatazela la into yami akasibingelele ke hlangana kahle kukona lokutatazela kwethu namhlanje uma sikhuluma ngomoya weqiniso angikuzwa kodwa angazi wenzekeni yeah uma sikhuluma ngalomoya weqiniso namhlanje sicela ucaphuna indaba yenkosi uBombela eqamba isihlabelelo sakhe sithi hlala nathi inkosi yethu 89 bese siphinda sicaphune inkulumo yenkosi ngolunye usuku uma ngewona u65 kwaku66 eparadise lesihlabelelo ke sithi hlala nathi inkosi yethu lelilanga lidlulile siyacela ukusizwa sesibheke kuwe njalo thina sikafiki lapho kulelo zwe lokwenama zimi khona ingilosi lapho kungashoni ilanga thina sisasithekile kulelo zwe lokwenama lapho kungakhanyisiyo lelilanga lalomkhathi alube kuwe udumo lwakho emhlabeni nasezulwini kumabandla onke akho into ejala ngene la mesikhuluma ngomoya weqiniso sikhuluma ngokuthi umoya weqiniso ngelinye ilanga emzini wasekuphakameni sekukhona inkosi ilanga lesihlabelelo saqanjwa uBombela sekuyinkosi yasekuphakameni eparadise kwakuyinkonzo yofakazi kwasukuma indoda ngithi kwasoyokugcina ilanga laliphezulu kumcibisho lo bheke phezulu lakhala khona insimbi lalimkhona nje kusho ukuthi kwase kuyinkonzo yasemini yasukuma indoda athi hlala nathi inkosi yethu lelilanga lidlulile wathi thula iliphi ilanga lidlulile kanti kwenze njani sengiyakhumbula ke ngoba sengithe ukukhula ukuthi kwakujayela ukuthi mokuhlatshelana isihlabelelo kubiyona inkosi ethi sicela umunye ahlabelele isihlabelelo 89 kwakujwayela kube uThelezi waselinda owagcine umvangeli uyena owejala ukuhlabelela yayisiyathula le ndoda lesihlabelelo ke siyanginyakazisa ngoba emveni kwesikhathi inkosi yayikhomba yona athi naku ngikhona iliphi ilanga lidlulile yakhomba leli liphezulu kodwa wabothi ithinta yona futhi yayisiyathula le ndoda yayisiyayivala inkonzo ethi ke ngelinye ilanga inkosi yasekuphakameni ulanga phuma Scotland naba lothawule yabahangula uthi thina boshembe saza uhamba kwakuyisendlangakazi kuyawuthatha isikhathi ukuthi niphinde nibone oshemba abafana nathi khuluma ngomoya leli langa lidlulile kuthe masekhamba inkosi ilanga lase lihlatshelelwa nje ukukhululekwa
lahlonishwa kakhulu. Ziningi ihlabelelo owawubona inkosi ukuthi iyayihlonipha. Zayihlatshelelwa ngoba kusho wena kuphela. Njengalesi sithi ngikuqala kwendlela yakho. Sasingahlatshelelwa inombani. Ithi ke indaba yanamhlanje. Uma ilanga selidlulile. Asikafiki ilanga khai sikuthenjiswa ilanga elingashoni. Kuthiwa thina sikakafiki lapho ongakhanyisiyo leli langa lalomkhathi esikuwona. Ngenye indlela mase licishile leli elikhanyisa emhlabeni elikhanyisa sibone ngamehlo amabili khona esilibukayo eliphambili elilindele sifike kulona ngemsebenzi emihle esizoyenza phakathi kwelanga lomkhathi nelanga ongelone lomkhathi elingashoni kunendawo esoyihamba edinga lomoya ongcwele ukuze sikwazi ukufika kulo lelo langa. Khona ke into esikhulumayo namhlanje. Into esikhulumayo ekamoya weqiniso. Umoya weqiniso ubonakala ngani? Umoya weqiniso ubonakala ngani? Le ndaba engiyikhulumayo ifana nendaba yentombi eziyishumi. Inkosi mithi thina aboshembe sisazohamba. Ichaza ukuthi kuzofanele sihlale simlindile umyeni. Uma ulinda umyeni la kunomehlukana. Ngesikhathi ulindile kunale distance kunale ndawana ekhona yala khanya khona ilanga lalomkhathi nalapha ilapho la isho khona inkosi ithi Manazaretha kuze isikhathi lapho khona ngizodinga ushembe kamoya. Ithi kushembe lo ningamgcobi ngoba kuyofika imvula zimgeze kuyofika nelanga limncibikalise anyamalala emzimbeni wakhe ancibilike emzimbeni wenu. Uma nimgcobile kufanele nimphuze. Kule distance ke khona phakathi kwaleli langa elikhanya kulomkhathi naleli yalanga elingashoni sidinga ushembe ogwinyiwe uyena osinika amandla okuhamba ngoba ukukhanya endleleni eminyama esoyihamba ngoba siyabona phambili. Uyabona ukuthi loko phambili. Kodwa asebelahlekelwe ithemba ngoba uma kufanele kukhanye ibani kufanele kube khona lokho esikubiza ngeolive oil. Kufanele kube khona amafutha okuyiwona akhanyisa lebani. Amafutha afakwe obani. Kungabe isikhathi esikusona iolive tree ekhipha iolive oil okuyiyona okufanele sikhanyise ngayo ufanele siyiphuze bese ikhanyisa la kumnyama khona ukuze sifike la elangeni elingashoni. Kungabe isinika amafutha ayiwo yini? Ingakho sikhuluma ngomoya weqiniso namhlanje. Ileso sikhathi esidala sikhulume ngomoya weqiniso. Sithi isihlabelelo zimi khona ingilosi lapho sizofika yini la kumkhona ingilosi. Kungabe amafutha esibani ngoba kuzosiza kuba khona kuba nesibani. Akuzosiza kuba nesibani. Khona incwadi ekhuluma ngoDraco ukuthi kwaphuma uDraco. Inkosi mithi sisazohamba thina. Kusho ukuthi masebehambile ukhuluma ngomoya wokukholwa phakathi kwabantu. Uthi mase singekho thina kuyophuma uDraco. Ngesikhathi singasekho phambi kwethu yilapho la ithi khona uyafika kumina afika itshelekele ngubo yami athi awungitsheleke yona ngibavakashele. Uthi mase efika ufika zenze mina. Kungabe asikho nileso sikhathi lapho esefikile khona. Uthi ke mase efikile khona abayokhohlwa ibaphi yilaba abamgcobile ngaphandle. Umbuzo ke uthi uyobonakala ngani
okuyena ozositshela iqiniso. Impendulo ithi uyobonakala ngokuthi akhulume okuyikona kona, kuthiwa bayodakwa, bayobe bedakwe amazwi aphuma esihlahleni se-olive oil esingesona. Mase bedakwe iwayini eliphuma la, kusho iBhayibheli akusho mina. Uyobabona ngoba benza imisebenzi ongeyona esashiwa nayo. Khona incwadi engiyifunde ngelinye ilanga, mhlawumbe izotholakala. Thessalonika 2 abesibili lawe Thessalonika 2 mhlawumbe verse 1 to 4. Iyona ncwadi mhlawumbe ukufuna siyifunde namhlanje, sihlale siyifunda, kodwa sobe sesiyifunda namhlanje sesikhuluma ngokuthi ke lo moya weqiniso uzawufika nini. Lo moya weqiniso uzawufika nini? Uzawufika ngasikhathi sini? So ubona ngani sokufika wona kuzoqale kwenzekeni manje ufika. Ngazi noma uzoyithola lo ncwadi. Thessalonika besibili. Yeah. Ngibafundeke ngoba okay, sengibatholile mina. Ngibafundeke. Mayilana nokubuya kwenkosi, khulunywa ngomoya weqiniso la. Uthi ngaphambi kokuthi ubuye kuzakwenzekelani. Mayilana nokubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo. Siyanxusa bazalwane ukuba ningasheshi ukuxoveka emqondweni wenu. Futhi ngethuswa noma ngomoya, noma ngizwi, noma ngencwadi ongathi vela kithi. Namhlanje bangakanani omoya. Lesikhathi kukhona omoya, kukhona inqwaba yabantu ethi singoshembe thina sikwazi sigeza abantu. Kuthiwa bazoba khona, kuthiwa labo omoya kodwa banganithusi. Mayiqhubeka ke le ncwadi. Mangabi bikho umuntu onikhohlisayo noma ngayiphi indlela, ngokuba liyokufika usuku kungakafiki kuqala ukuhlubuka kwembulwe umuntu ongenamthetho, indodana yimbubhiso, omelana nakho konke nosikhukumezayo kukho konke okubizwa nguNkulunkulu noma yini ekhonzwayo, azazihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezenza uNkulunkulu. Uma nibona incithakalo entabeni kaJehova, anobalekele ezintabeni. Ngelinye ilanga kusho ukuthi indawo engcwele, ithempeli likaJehova lizothunjwa, lithunjwa abenzi bokubi. Uma ninovalo niyobuka ukuthi hayi isethempelini kaJehova, ningabuka ukuthi imithetho kaNkulunkulu kusagcinwa yona yini. Ngoba ukufinyelela kuNkulunkulu akukona ukuhlala ethempelini kaNkulunkulu, kodwa ukugcina imithetho nemigomo yokuhlala kulelo thempeli likaNkulunkulu. Moya weqiniso. Namhlanje masikhuluma sishumayela, uthi uJesu kubantu bakhe emesehamba, uthi ngizabuya ngokusheshsha. esisho njalo ihlabelelo samaKristu. Yeah. Jesu uzobuya khona manje. Umbuzo ke khona incwadi ethi ngeke nisangibona. Ngeke nisangibona. Methu umuntu ngeke nisangibona, ngichaza ukuthi sazobuya. Sikhuluma ngomoya weqiniso. Lo athi ushembe asikakafiki la ngakhanyisiwe njengamanje. Kungabe ayikhona le moya okukhulunywa ngayo kule ncwadi yabaseThessalonika? Ekhohlisayo. Ikhona phela le moya manje. Iyona le moya ekhokhelo 3000. Ithi hayi ngisebenza ngobushembe. Uthi anikhumbuli ningisekhona. Khona ngisho njalo. Usho lapha ku5. Phela wasitshela, esifunde ku5. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona
nganitshela ngalokhu na seniyakwazi ukubambezela lokhu kwale moya enihlambulula ngo3000 ebethi yena insiphe enkulungwane ephansi kwezulu ayisusanga noma sinye wemkhululo wami imoya yamanga isifikile ngoba asikwazi ukulinda umoya weqiniso okudala singakwazi ukulinda umoya weqiniso ingoba seyifikile imvula solifikile usizi makufika usizi uShembe ohlele esihlalweni asimboni sesizwa abantu beqhamuka bethi wozani ngala ngakuthini iyona le moya okhuluma ngayo uthi ke ubaba anikhumbula ukuthi ngisekhona ngantshela ngathi kuzisikhathi soShembe abaningi akasho ithi ke lencwadi izinto eziningi ezileli iBhayibhelini elifundayo zikhuluma ngalento esiyiyona nesiyenzayo manje engeyona khona la ikhuluma khona ngento uShembe ayiyona bese ikhuluma ngento esesiyiyona thina le ncwadi ikhuluma ngento esesiyiyona thina namhlanje sesikhohliwe ukuthi uShembe wathini ithi ke mesikhuluma la emuza anikhumbule ukuthi ngisekhona nganitshela ngalokhu seniyakwazi ukubambezela manje ukuze ambule ngesikhathi sakhe ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza fihlakalo lesihlabelelo sihlala Nkosi yethu siyincwadi evaliwe kuze kushaya isikhathi sokuthi usezobuya mntaka Sambothi nomshumayeli ngizoba sihleli la asizili zoshumayela ukubheka kwempumputha kodwa la silanga omusa ngikuthi imithi silanga omusa ngichaza ukuthi bakhona abafundisi bakhona abanye abamuzi ubaba inkosi la ngekhuluma kodwa namhlanje basaba ukukhuluma asizile la ngoba sinesibindi kodwa sithunywe umusa sisazohlala la siyikhuluma lento asizoyikhuluma le ethandwa abantu ngoba yisimuntu ezulwini lethi ngangasebenzi athola umsebenzi cha asizile kuleyo into yakho leyo uma sikhuluma ngezinto ngilanga esophucwa zona sizophuca zona sisale nani mesingena uNkulunkulu ozosiwelisa iJordan ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo njengamanje zifana nebridge eliphukayo mase kufika eJordan kodwa imithetho lesikhuluma ngayo kaShembe yokuhlala kuyena le yokugwinya uShembe usho njalo uthi gwinyana uShembe wengathi uthatha amafoda akho agwinya uthi azimgwinya njengomahadebe uthi azimgwinye umahadebe wamgwinya ngesikhathi emgwinyiwe wazalwe ephilile akamgcobanga nalapho enye parable le isimangaliso ezinye intombi zayizomzingela ukhokho wethu umayekisa zimzingele zithi ongenani lo moya awube kuthina kodwa waba munye owagwinya uShembe kawumahadebe kuphela wamgwinya ngaphakathi wahlala ngaphakathi akekho ezomkhipha kuyena ithi-ke le ncwadi imiqhubeka ngokuba imfihlakalo yongenamthetho isiyasebenza kuphela ukuba kudediswe yena obambezelayo kulapho-ke eyakwembula khona lowo ongenamthetho eyakumqothula ngomoya womlomo wayo inkosi uJesu Kristu imbhubhise njengokubonakala kwayo mhla ifika isona lesikhathi esibheke kuso la kufanele iphele indaba yokukhuluma ngezinto eziphelayo sikhulume ngendaba yokuthi sihamba kanjani ukuze sifinyelele lapho kungashone ilanga khona bathi kaMakristu athi nathi uJesu njani athi yes uzobuya khona manje ukhona manje yini indaba sotezayo ukhona manje ngabe kodwa manje is 2500 years mhlawumbe 2000 years hayi 2025 years uJesu ahamba sekhona manje le azinje 2000 years asimbonanga 2000 years asimbonanga lalelake yini sikafundisisa iBhayibheli uJesu uma ebethelwa wangena emgodini yeah abuya ngabonakala ngakusasa
bathi bamcinga ngakusasa akekho bambona ngesonto bambona phi bamfice sengadini utheni yena uthe ngiyabuya khona manje mase buya khona manje uJesu wabo wahamba ngolesihlanu kwadlula usuku olulodwa isabathu wabuya ikhona manje ke lapha ikhona manje mase ebuyile yini edala buya uzosinika ithemba ubuze ithemba sinika lona lithini uJohn balo 16 John 16 16 John 16 John 16 ngizakuthi sivula ku engufunda uJesu wabuya wasinika ithemba lokuthi kuzokwenzekani kwase kuba khona iprofesi ayenzayo ngoba izokwenzeka ngelinye ilanga ngiyawufika kubaba ngenzeni ngicelele omunye ya bahleli siqale ke ku5 John 16 siqale ku5 into avukela ukuzoyikhuluma le into ayivukela ukuzoyikhuluma le uyishe ngakahambi akavukela ukuzoyikhuluma uyishe ngakahambi ukhuluma ngakahambi ebuzwa abapostoli ezolala azothi meselala uthi ke seyifunda izifike la ikhuluma khona iqiniso ukuze nazi ukuthi uJesu wabuya mebuya hayi ukuthi wayebuya uzohlala nathi wayebuya uzositshela umsana ukhala inhliziyo zenu mengakhathazeki khona nimi nikhole na ubaba ekhaya wabakhona izinto eziningi ube bengenjalo bengiza ukuthi ngizabuya manje ngiyokunakhela izindlu ake simfundeke kepha manje sengiyahamba ngiya kongithumileyo kodwa akekho phakathi kwenu ongibuzayo ukuthi uyaphi na ngokuba ngikhuluma lokhu kini inhliziyo yenu isiganwe usizi kepha mina ngiyanitshela iqiniso kungifanele ukuba ngihambe ngokuba uma ngingamuki umduduzi ngeke eze kini kodwa uma ngihamba ngiyakumthumela kini lapho umthumela kanjani esefikile leli bible liyahluka Thabo uzoyifunda la uJohn 16 uyafunda la khona esho ukuthi umduduzi ubani John 16 ngicela ifunde isingisi lapho okay lapho ngifunda isingisi bese sisho ukuthi sifuna ukuveza ukuthi ngoba bathi abantu wekhuluma ngomoya oyingcwele bathi abantu wekhuluma ngomoya oyingcwele akekho omunye obokukhulunywa ngaye methu kuyabuya ngaphandle koshembe ufikile wenza exactly umsebenzi lenziwe uJesu akekho omunye ayikhuluma ngaye uma ekhona bazositshela abantu ukuthi umaphi ngeke ngifundele eqala ngifundele ngiqedela lapho sefikile khona uyakwalambulela izwe ukuthi leduke kangakanani mayelana nesono nangokulunga nangokwahlulela mayelana nesono ngokuba bengakholwa yimi ngokulunga ngokuba ngiya kubaba angisawukubuya ngibone nayi indaba ngiya kubaba angisawubuye ningibone uJesu uzobuya manje na wabuya ngempela wabuya khona manje hayi ukuthi akabuyanga bakwethu wabuya bambona indoda enye ngokungakholwa yazathi bamgwaza isandla lo wawuveza isandla sakhe wasiveza wengabuyini wayesebuyile angithi uveza isandla nje wayesevuka ethuneni uthi ngizodiliza leli thempeli ngibuye futhi ngilakhe emveni bakwethu eyithathu ithempeli ayikhuluma yini ithempeli ithempeli umzimba wesevuka ngomzimba mesevuka ngomzimba uzosinika promise of the second coming ngesifundeke ngokulunga kuba ngiya kubaba anisakubuye ningibone ngokwahlulela ngokuba umbuso waleliza kwehlulelwe kusekuningi engiyanitshela kona kodwa ningekuthwale kepha lapho esefikile kona umoya weqiniso uza kunoholela kulo lonke iqiniso ngokuba ake ukukhuluma okwakhe angithi lapho la ngifuna ilapho la ngifuna khona yabona ke manje sizongena kuyona ke manje uthi uqala ba 13 uqala 12 la uyiqale khona sithini isikhathi sakho
hayi masibuya asekho masibuya siyayifunda masibuya okay kodwa lokho umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayikhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele kona konke ubaba anakho kungokwami ingakho ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele kona amen hayi khona konakele la mfundisi asiqhubeke asiqhubeke ngalana nakho imbongi akusona isikhathi sayo lesa ngazi ingena kanjani iyafohla iyafohla umoya oyingcwele nakho kokwethu umjinto okamadlala silala sikhona mfundisi hayi usuyifundile no usuyiqedile sengiyiqedile manje ngifuna uyisho ngesingisi esizoveza isingisi simnandi phela nganto yini siya umoya oyingcwele bathi abantu hayi kwakushiwo umoya umoya awunabo ubulili ufuna uyifunde kuthiwa izulu asitolikwa kodwa manje sibehlupho uyabona manje izulu sesintolikwa athi ngiyifunde bese uhamba nayo nje John 16 12 I have much more to say to you kuningi engifuna ukusho kunina more than you can now bear lokho kodwa ngeke ngikwazi ukuthwala kwamanje but when he the spirit of truth comes kodwa uma he manje siyachaza ke he ukuthi kuyobe kuumuntu wesilisa when he comes he will guide you into all the truth yena lo wesilisa yona uholela kulona iqiniso he will not speak on his own lo wesilisa he lo wesilisa ngakhona uhe ukube owesifazane umoya unabo yini ubulili webantu abaphila emhlabeni he will speak only what he hears uyakhuluma lokho akuzwayo and he will tell you what is yet to come uyonitshela ngokuzayo he will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known because it is from me that he will receive what he will make known to you nansoke indaba uthi lokho akushoyo uyobe kuthatha kumina ngoba uyobe nazisa lokho ngokwami all that belongs to the Father is mine konke lokho kababa kungokwami that is why I said the spirit will receive from me ingakho ngithi umoya uyothatha kumina from me what he will make known to you lokho lensizwa eyokunitshela kona mfundisi ngithi insizwa ngibona uhinjalo ngibona labo hiyo okhuluma ngabo othi ngibabale but he one he will guide you to the truth he will not speak 3 his own 4 only what he 5 hears and he will tell you 6 tell you what is yet to come he will glorify me 7 because it is from me that he will 8 Lord receive what he 9 will make known to you all that belongs to the uyiphinda ka9 indaba ka he 9 times okuyinamba yesikhathi somthandazo manje mfundisi ungena kwezinye indaba masungena la mase siyiqiniso kodwa cha ngiyibuka masuyifunda njengoba uyihlaziya uthi isiZulu siyahlupha ngoba sinayo uhino shi kuthiwa sitoliwe uyabona mama uyifunda ngesiZulu le ndaba ayifani nala yathathwa khona esingisini esingisini iyasho ukuthi he will umshumayeli njani uthi uJesu khona indoda ezayo ngiyonicelela yona kusho ukuthi ngamanye amazwi phela mawulifunda lapha ezulwini ngathi wayocela umoya nje njani kodwa manje mawulifunda la
uthi khona enye indoda engoyicela kubaba kahle kahle kwakufanele libhale kanjalo lezulu uthi ngoba ithi hila yeah khona indoda engiyove nginicelele yona kubaba manje ke mfundisi Mshumayeli uma kuthi uJesu usazobuya uzobuya kanjani le ndoda ingakafiki uma ukhumbula kahle ngikhuluma ngolunye usuku umngomo uyabuza kuBombela esuka la esibusisweni eAfrika eya ekuphakameni uthi kanti uJesu safika yini impendulo ithi noma esefikile abambonanga ufanele ali lokho abakushokho ukuthi usazobuya ufanele alindwe kanjalo ngoba abambonanga noma esefikile yake bambone futhi njengoba ekhona nje phakathi kwabo bengamboni ngeke bambone banenhlahla banamehlo ukuthi bambone njengoba sikhuluma ngoShembe namhlanje abanye abathi hayi yikho indaba yakhe ifanele ingabi khona kubo ngoba kabamboni manje umbuzo Mshumayeli ulele la kuJohn 16 kuthi nangu uJesu uthi akhona indoda iphi mayizobuya yena ingakafiki le ndoda kusho ukuthi wayiqamba mangayini mayithi khona enye indoda ezayo cha uma ukhuluma ukuthi yena uzobuya uye lobuye uye lobuye uma uzoyikhumbula kahle sengiyivalile ekhulumakho ithi uma esefikile yena uyonitshela konke ngitshele khona iyo le kade ifunde iyo la ifunda umfundisi uma esefikile yena engiyomthumela ayifunde umfundisi ngeke yena abuye uma esefikile yena ngoba phela ukhuluma leyo ndaba uJesu nje bathi hayi bo ayona le Matthew 24 ungabusahamba yeah ungabusahamba Matthew 24:34 ungabusahamba uthi ngivulile nje ngiyivalile uma ngihamba uma ngingahambi ngeke yaze yena ya kodwa ngothi uma ngifika kubaba bese ngimgquzula kodwa ngiyalithanda leBhayibheli esingise lithi he yeah ngoba liyasho ukuthi akho indoda engiyicela liyasho ukuthi kobe kuumuntu umoya awunabo ubulili uthi wena mfundisi kwakufanele bathi mabekhuluma ngomoya bathi each will yeah umoya ke lo Mshumayeli yeah wena wafunde royal kancane bring it I'll send it to you each yeah ngathi wahi ngiyomthumela akathi ngiyowuthumela umoya uma mthumela yaza ke sikhuluma neze royal manje mayithi ngiyo uthumela umoya ithi ke lo that's correct yeah isiZulu sikhomba kungena umuntu kodwa isingiso kuyibona abatoli ke iBhayibheli la lithathelwe khona leli yeah ibeka kahle ake sifunde ke uMatthew 24:34 ngiqinisile ngithi kini lesizukulwana siyokudlula kungakenzeki konke lokhu izulu nomhlaba kuyakudlula kodwa amazwi awasoze adlula yona hayi ngishuthi ngiqale mhlambe ngiqale ngasekugcineni cela kubaba anipho iqaqedi qalaqedi le kuMatthew ayifuthi lethi khona kuyabonakala sibonakala sendodana yomuntu ezulwini bese zikhala zonke izizwe zomhlaba zonke zakuyibona indodana yomuntu iza ngamafu ezulu inamandla inkazimulo enkulu iyakuthuma izingilosi njengokukhala kwecilongo okukhulu siqoqa abakhethiweyo bayo emagumbini omano omhlaba kusukela emkhawulweni wezulu kuze kube komunye fundani emzekelisweni omkhiwane uma igatsha lawo selithamba kuhlume amacembe nisuke senazi-ke ukuthi seliyathwasa kanjalo nani lapho nibona kwenzeka konke lokhu yazini ukuthi inkosi seduze ingasemnyango ngiqinisile ngithi kini lesizukulwane ngasiyudlula kungakenzeki lokhu izulu nomhlaba kuyakudlula kodwa amazwi ami awasoze uselapho ukuthi lapha izizukulwane asiyudlula usho ana so ayifunde futhi lapho Mshumayeli uzwile kakhulu uthweni
uthi lesizukulwane enginaso asiyukudlula ngakenzeki lokho engikusho ikupha kushoyo ukubuya kwakhe buya kwa ukubuya kwakhe engiqale ekuqaleni hayi usuyitholile impela namhlanje umusa umusa asiyanga esikoleni setheology asiyanga kodwa ngomusa uNkulunkulu uzivezela lento yonke into ayishilo uthi ngeke yenzeke kwesinye isizukulwane izokwenzeka kulesi ingakho kuphela 3 days lokho akushilo yena prophecy yakhe ithi ngizalidiliza leli tempele siyavumelana ithempeli likaNkulunkulu imizimba yethu uthi ke leli tempeli lami okuhlela uNkulunkulu kulona ngizolidiliza mina kodwa ngizolakha emveni kwensuku ezintathu abantu abayazi parable bathi uthi uzodiliza indle yakhe weminyaka emingaki iminyaka eminingi kanje yani udiliza yedwa udiliza yedwa uyayisa lo ubanika incwadi eyisongile eyivalile bangayifunda namhlanje sizofunda leyo ncwadi hayi ngesikole sizoyifunda ngenxa yomsa esimunikiwe asihlaniphile akusifanele ukwazi lento uyabona siyacinga kuyavela yeah umusa eke siyifunde futhi hayi khona impela la uyithinta khona fundani emzekelisweni umzekeliso iparable yeah umzekeliso isparable iparable incwadi evaliwe ke kukhulunywe ngentaba uthona kukhulunywa ngentaba intaba yasenhlangakazi intaba yasenhlangakazi ithenye insizwe esuka eLimpopo ithi ngake ngayibona le ndawo ithi uyabona le ndawo ehamba uhanjwa kuyona ithi iyona impela indlela ezulwini iyona impela indlela ezulwini kanti shiyahamba kanti shiyahamba isikhonjisiwe isho ngoDisemba ithi awunga ubona umkho wangisiza mfundisi wangikhombisa uthi hey izulu leli ukhonjisiwe indlela ezulwini uphinde ufika la emhlabeni uyayibona ufika uyayibona mase ayibona uthi lalela uthi amasanga sezulwini ayisikhombisa ngithi mina utshela ubani awukazi kuye la usho sihamba ngaphesheya kontengo siyehla sona phansi emdlodi akafiki nanokufika ngithi mina lalela ke mfowethu lapha kuneyindawo vele ezisikhombisa okuguqa kuzona manje ufike esivivaneni ilapho kuthiwa netshele igama lami ngolifumana khona inhlangakazi iwumfanekiso wendlela ezohanjwa masekiwe ezulwini uma phela uNkulunkulu enza izinto uqale enza into oqale ezobuka ngamehlo ekhombisa ukuthi ezulwini malube kuwe udumo lwakho emhlabeni nasezulwini intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini nifundiswa ke ngezinto enizoyithinta ukuthi ezulwini kuzoba nje nikhonjiswe zona kuqala ingakho nakusesikhuluma enye into ingakho abantwana bakaIsrayeli mebekhishwe eGibhithe lokho kucishe kube iparable futhi iGibhithe yayikhombisa ukubanjwa kwabantu bebanjwe womubi benamabandla amaningi befana nokuthi bahlele olwandle la khona inhlobo yofishi iGibhithe eThabo konke sake sayikhuluma wayiveza eGibhithe kwangabangwa ukucindezelwa ngabantu kwakubangwa amabandla ayesekhona kwakunamabandla awu10 against ibandla elilodwa likaNkuluNkulu elafika nobani noMoses okhipha abantwana bakaIsrayeli kwakuthi uFaro mesehlulekile ibandla number 1 athi ngeke khona inkuzimalanga waqala wathi khona inkuzimalanga zineyinyoka edle ezinye inyoka athi eke siboneke leyo nyoka yini bayiphonsa phansi umfoka abana ngathi wezalo bani uMose uyise kodwa nina weumuntu ophiya ngithi ikusekhona noma isekhona topi wayiphonsa phansi induku yakhe yaphenduka bathi hayi wemfana sinabo abashale omlingo thina kulamakholeni akukaze kube ukugqila yilento esikuyona namhlanje
and laba basebekhuluma indaba kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi basuke bebancane Yeah. bona baba bancane babeyidlanzana noMosi wayedwa against 10 against wonke lamabandla yeah amabandla u10 uyayiphonsa induku yayisobozela zonke uFaro umhlanganyele nezinyanga nabathakathi ayonke into yonke ekhona yeah wakhipha konke ungcolo kwaphumile uDraco waphuma isikhathi esini bathi lalela uyazi kuthiwa wena amakhanda amangazi kuthiwa lapha mokukhulunywa ngoDraco uDraco wena amakhanda awu7 bese kuba nembhobho ewu10 la lothe kukhulunywa ngale yanto yeyinyoka eziwu10 ngoba kwathi ngonkathe ikhona kulokhuza ku revelation usambulo sizokhuluma ngayo ngesonto elizako ukuze isikhathi sethu siyanqaba sizokhuluma ngesonto elizako ukuthi ngoba kuthiwa kwangabangwa kwase kufika uDraco lo Satan efike nemoya solwandle ngoba kuthiwa waphuma olwandle namakhanda awu7 bese baneyimpondo impondo zazi-10 impondo zakhe impondo okukhulunywa ngazo amabandla aphambana noNkulunkulu aqamba amanga hayi ivale basho njalo bathi ivale mfana ngoba usushilo wathi ekhuluma ngesonto ezayo sisekule yale ndoda le ekuthiwa ekwathi izocala khona indaba oyithintile sabo ngibuyele kuyona ngithe ngiyiqala ngizwanga kahle ngithe ngizoyiqala ku30 hayi kodwa kuyakubonakala isibonakaliso sendoda yomuntu ezulwini bese likhala icilongo zonke izizwe zomhlaba ziyakuyibona indodana yabantu iza ngamafu ezulu baba Mahlasi ngiyakufaka manje uma ebona uMathe ewinene wabonani eGoli njengoba ufana kaMathe sikhuluma ngamafu ezulu yeah uthi uMathe tshela umndeni uthi lalelani kusasa ngo10 ngiyahamba hawu kwenze njani na uthi ngiyahamba kusasa wayengaphelile fana kaMathe uthi ngiyahamba kusasa ngo10 kwathi ngo10 ngempela washo wathi namba sebefikile uyabakhomba phezulu behamba ngefu noShembe indaba kaShembe ngane kwani ngoba kukhulunywa ngezinto lapha kukhulunywa ngoJesu kukhulunywa yonke nyaka kodwa azibonwanga umuntu lezi esikhuluma ngazo ezabonwa abantu nangu uShembe sefikile uyasho uMathe utshela umndeni nangu uShembe sefikile uzongilana njengoba bengishila izolo 10 o'clock wahamba uMathe ufika ngefu lelo okukhulunywa ngalo uthi uyayibona indoda ilandelwa abangcwele abagqoka ingubo ezimhlophe uthi phakathi kwabo yona iphambili uthi kubhaliwe emva kuyona ukuthi Shembe ngo10 o'clock waphuma umphefumulo kuMathe kuthiwa ke la uyoza ngamafu ke siyifunde ke siqhubeke iyakuthuma izingilosi zezulu ngokukhala kwecilongo okhulu ziqoqa abakhethiweyo emagumbini omane omhlaba kusukela emkhawuleni wezulu kuze kube komunye fundani emzekelisweni omkhiwane uma igatsha lawo selithamba kuhluma amacembe nisuke senazi ukuthi seliyathwasa ihlobo kanjalo nani ke lapho nibona kwenzeka lokhu yazini ukuthi inkosi isiseduze ngasemnyango ngiqinisile ngithi kini lesizukulwane asiyokudlula kungakenzeki konke lokhu izulu nomhlaba kuyadlula kodwa amazwi ami awasoze adlula ngithanda lapha egcineni mingaki iminyaka kumeyezelathi uyabuya khona manje uyanothe khona manje wakwenza lokho wavuka ingaba sikhuluma ngoThomas ethi ubuye igazi lisekhona esandleni wafaka umuntu uThomas wabuya negazi wengakangcwatshwa ngathi usengcwatshiwe wavuka ubetsheliwe lo muntu ngesikhathi evuka ini yavukayo
kwavuka umzimba wakhe uthi uProfessor Armstrong kwezinye izincwadi zakhe uvuka in resurrection uvuka resurrection uthi was not on Sunday uthi ngithathe uhambo lo muntu ophilile ngasuka eGolgotha ngahamba ngonyawo ngiya la kwakukhona khona abafundi bakhe uthi kungithathe 3 days uthi kwacaca kumina ukuthi ngesikhathi evuka akavukanga esemoyeni wavuka in person omunye ufakazi osugcwalisa uthi uma nithi wavuka emoyeni umoya unalo negazi yangoba uprofessor naye ke manje yeah ukhuluma into esikhulumayo inkinga yami ukuthi incwadi zami njalo ziyalahleka kodwa ngayitshele kumuntu kunabantu esingakwazi ukucela kubona ngoba into yakhe enye eka nkosazane uGogo Zondi ngayinika isilo ngolesine naka inyanga yezulu ithume abafundisi ngomezulu noShabangu ngangikhona ngangiphethe ifoto lomshado kaNkosazana uZondi langakandi kangaka ngangiliphethe ngangilithola emuseum kaMuhle ngafike ngithi ngiyasikhombisa isilo ngithi indaba ezitha konke okwenziwa inkosi inyanga yezulu ingoba yazi ukuthi la ekhaya ebukhosini khona ugogo wethu bafuka lithatha wathi hey lento le akuyona yakithi hawu ngisale nani mina indaba ezithi lona lodwa likhona la nale ncwadi engikhuluma ka Professor Armstrong ithi resurrection was not on Sunday uthi ke ngahamba ngeinyawo ngathatha 3 days ngisuka la ngaze ngawofika la kukhona la kwa uJesu abonakala khona abona abafundisi bakhe ngenye indlela wavuka leli temple walakha emveni kwensuku etha bafika itshelivulile bafika itshelivulile wavuka imuphi lo buya uthi ke uvukela into eyodwa uthi kulabani ngathi usho abafundisi bakhe angithi umuntu abafundisi babevalile ngozi babevala isicapha bebalekile hey ubalo ngqonqo zawo ngeke sokufa uthi hayi mina uJesu ithi le ndoda uzithembe ithi ngeke awuveza isandla kuqala sibone ukuthi ngempela la begwaze khona uyasiveza isandla babethu uzomoya Dutho kwakuyani yabo makuthiwa in person inhlamba le yokuthi uJesu ukuthi waba isipoki uyisipoka kanjani ethemsile ukuthi ngizowubuya kwangafanele bathuke angathi ini abathusa kodwa bathuswa into eyodwa ukuthi kwakhona izitha ezayibajaha nabo ngokukhona ongqongqoza wabacaba ngisitha wasethi hayi bafowethu ngikhulumile nathi ngiyabuya imina khona kunjalo asithembi baningi abathakathi la abangazenza wena awuveza inceba waliveza inceba wafaka umuno le ndoda ayithembi noma isilibone inceba ifuna ukumothi lembobo ekulesandla imbobo ethintekayo yasithinta isandla yafaka umune wabuya negazi namhlanje nake sikhuluma into eyodwa sikhuluma indaba yokuthi akekho omunye obuyile ngaphandle kaShembe uShembe kuphela othe emefika wakhuluma zonke izinto ezakhulunywa uJesu wenza zonke izinto ezakhulunywa wesenza uthi uyothatha kokwami antshele kona ngoba kwami ukababa khona kushoyo uthi uyokwenza nangaphezulu waloko engikuzile wena ubani omunye osefika emhlabeni osenza izinto eingaphezulu kwekaJesu nango umshumayeli uhlala esixoxela mhlambe khona kuphethe futhi ukuthi ezinye igamagama kwezenziwa uJesu kunjalo mhlambe uzosipha esinye eingaphezulu ngoba khonto esho uJesu ngelinye ilanga mefika umfowabo kabantu lo esefile ubabufulazana uthi indodana wabonazana uthi Nkosi ukububukhona ngaba kafanga umfowethu kenye indlela imuphi la moya okukhulunywa ngawo okuthi uJesu ngawuthuma uma sekhona engakwazi ukusebenzisa nansini munye umuntu okwaze
ukuthi ethi la ebese indaweni ezo3 kanye kanye. Ngikhumbula ngelinye ilanga umfundisi uMagubane ejabulani ungena phansi kwesitimela. Photo finish. Yeah. Ungena phansi kwesitimela. Bengena phansi kwesitimela bathi abantu kuphelile uMagubane. Phelile. Uyabona ilokuze isitimela methu yehla siyamdonsa simfaka ngaphansi. Usegoli. Samdonsa bathi abanye kuthiwa abanye bayabaleka bathi asifuni ukubona wesomshumayela lezo sikhathi. Asifuni ukubona isithunywa sika Jehova wethunywa gijima lonke izwe. Way umshumayelo ohamba. Ngikhumbula wangena indaba zakhe. uthi wabona ichopho lomjiva wenkosi. Ayikho. Uthi wabona ichopho lomjiva wenkosi uthi lafikela miyabula phansi kwamasonto esitimela. Ebuka lamiyabula lamkhipha waphuma. Jesu wakwenza lo. Sukumu ukhona. Ngabe umfowethu Lo ozakwenza okukhulu kunaloko engikwenziwe. Ilaka ivelile kodwa indaba ukuthi wathi uJesu khona ozayo. Nansi indaba akayifihli le. Akayifihli leyo. Angaze amakhola adidwayeni mayithi hayi sebelinda inkosi. Uphi lo kanti amthembisa. Hayi sesiyayizwa leyo uthi nilindile kodwa khona indaba eniyeqayo. Naseniyeqale ukuthi yena wathembisa wathi emva kwami khona ozayo. Thabo nakusambulo. Kusambulo 12. Yeah. Ngithi sambulo 12. Kusambulo 12. Le ndoda yachitha isikhathi sayo uJohane. Wayohlala. Ethu sehambile uJesu. Sizolindelana. Yini edala singagcili kusambulo. Isambulo sithi ke musifundisisa. U12 nje sengathi u12 mbele. U12 mbele. Uthi onqobayo ngiyakumenza insika ethempelini nami akasayo kusuka kulo. Ushembe ke mesenza isiphambano usenza isiphambano esingancishisiwe. Nesibona lesi sincishisiwe lesi. Esikhona. Wenza isiphambano umuntu umusinciphisa bese siyonakala. Esakho yasenza siba namaringi phezulu nasemaceleni athi amaringi akupheli lokhu kuyabuya. Uthi ke akasayugudluka ethempelini lami lo ozayo. Uthi uyokwehla negama lami elihle. nansenda Mina igama lami elihle uyawuqamba yini umoya wami. nansenda Uthi igama lami elihle uyokuhla futhi uyokwehla futhi nomuzi wami omusha iJerusalema elisha. Kade sikulona leli lidala. Kade sikulona leli lidala. Akho moya ngawuzwayo. Akho moya munye umuzi labatheme bengena abantu bezwa bebengena esangweni kwakhona ukuqathakayo emva kwabo. ufakazi umngomo akuyixoxa. uthi umngoma ngomlomo wakhe ngathi mangena lapha sasiguqa khona lapha yanathi sifika lapha ephakathi. Uthi ngathi mangena la uyakhomba ngemuva. Uthi kwathi qithi kabheka ngemuva ngoba kangiphethe lutho ebengilithwele. Uthi ngathi mase ngihlangana nenkosi ubhombele isitimela seMampondo. Wathi mngoma ukuzwile lokho kuwesangweni. Wathi ngikuzwile mfundisi. Uthi bekukufa. Uthi ngathi hayi uyangifihlela. Okuyizona ngoba kuthiwa lihlala emahlombe. Indaba yakhe inzima kabi. Kodwa wakubona lokho njengoba kushiwo la encwadini. Uqhamukapi lo mngoma Mshumayeli? Umngoma weqhamuka kwamaphumulo eKranskop eMabomvini. Uyinyanga noma sezechembe. Ulandeni Bokushembe? Umfundisi wayethunyiwe kuthiwa akadlula shiye ingane eyayigula. Umfundisi njalo lesikhuluma ngayo akakwazi ukuyithandazela iphile lengane. Seyigule isonto khona esontweni bathi abazali ngoba uye harding imfundisi le phambi kwasesayidi wosiphathela lengane udlula uyishiye kuphakameni la izofika ithandazela khona isinde. Mbuzo lo ukuthi yini inkonzo
nazi ngiyayibala zihluleka ukwenza lokhu uShemba kwenzayo. Uthi umshumayeli la ehleli phambi kwethu uthi yena lo lo Jesu akhuluma ngaye uyena futhi uJesu Akekho umunye. ake ngekule ncwadi kaDuyisho umfundisi Sambulo 3 ngiqale ku11 ithi ngiyeza masinyane bambisisa lokho nakho kuwezwa amaKristu ehlambelela kanjani indaba enkulu bambisisa lokho nakho ngiyeza masinyane uze kungabi bikho umuntu okwamuka umxhelo wakho bese iqala ke indaba lapha ku12 onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkuluNkulu wami futhi akasoze aphuma khona ngiyakuloba negama likaNkuluNkulu wami phezu kwakhe negama lomuzi kaNkuluNkulu wami iJerusalema elisha uthi kuzoba nelisha elisha elehle ezulwini kuNkuluNkulu wami negama lami elisha nanko kumbuso ayinda uma ke esebuya niyombona ngani manisalinda uJesu ngoba uthi yena ngiza negama elisha uma bethi ke kuseza uJesu nizombona ngani ngoba nina nilinda uJesu yena uthi cha ngizoba negama elisha mase ngibuya manje uthi ku13 undle onendlebe makezwe lokho akushomo umoya emabandleni asazi sithe umoya nanku ufikile phambi kwethu ithi ke onendlebe makezwe umoya lo amthembisayo athi uzomthuma uthi ke uthi onendlebe makezwe lokho akushoyo uma emabandleni umoya lo ukhuluma namabandla onke Thabo into ebhlungu kunayo yonke sikhuluma namhlanje ngomningi kodwa into yabona uJohn la bangaliso 1444,000 uyizwile abantu ababona okuyibona kuphela okuyibona abangena ezulwini ezulwini 144,000 yeah umbuzo ke munye ngiyoba sibaningi kanje umncane kanje u144,000 hawu amaNazaretha eyodwa mangakho abantu basenanda labo futhi mhlambe nala enanda sibaningi kunalo 144 umuzo uma siphambana nemibhalo ela sibiza ngokuthi silandela uKristu owathembisa ukuthi uzawuthuma ozayo singakamboni kungabe sizobaleka kulo 1,444,000 futhi sekuyacaca ukuthi labo abayokwenza intando kaJehova yibo labo abo 1,000 lapho useyababala manje ukuthi igidini ezikhona kodwa lezi inkulungwane eziyongena ezilizwa izwi lakhe silenze akakho nje uJesu akayikhuluma enye indaba ozwa izwi lama lenze yena ngowami uthi nalo ngiyomthuma futhi uyothatha kokwami aninike khona niyokwenza mina ngithatha kokababa uyafika lo uthi dumsani uJehova amen ngemthetho yakhe niyigcine okuchaza ukuthi uye kubaba kaJesu akakho kunye so lento intambo nje njengoba usho nje ilandelana njengoba injalo izwi alishoyo uJesu yilelo Shemba lisho siqhathwa yini siqhathwa amabandla imfundiso zamabandla engayi la incwadini ngoba moya encwadini ufika uthola ukuthi bese siyaqabana nje sibanga nje izinto eziqhamuka namabandla phela kufanele Thabo into edala sichatheke yini ile yokuthi uNkulunkulu kuthiwa
wakhetha intaba iZiyoni wayibeka phezulu kwazo zonke izinto ezikhona kodwa kwase kuba khona ukonakala entabeni iSiyoni mase kukhona ukonakala entabeni iSiyoni wayeseyithatha eyijikjela olwandle ngizwa abantu bekhuluma ngokuthi bajikjela olwandle la kukhulunywa ngabantu ababekhethiwe ngokufika kokuqala labo bantu ababekhethwa ngokufika kokuqala mokufika ngentaba iSiyoni kukhulunywa ngoMosi efika nalabantu wayesethi uNkulunkulu la entabeni iSiyoni uma sekufika oqala ofikile ngoba into edala dubu uJesu mefika uNkulunkulu abantwana bakaIsrael bakhiphe eGibhithe ubayisa endaweni ebonakalayo ethintekayo ubayise eKhenani usethi mesefikile khona uthi la nginilethe khona abantu abami iEden Elisha nginibeka kwiEden Elisha la kule Eden Elisha ngithembisa ukuthi manje liphathe kahle nahlonipha yonke loluju nezinyosi nobisi nginithembisa umuzi omusha la kungakhanyisiyo khona ilanga lalomkhathi ngoba la eKhenani kunjani kukhanya ilanga lalomkhathi mase buya omthumayo ukuqala lokho angithi baba welisa uMose lapha uMose akhuluma ngindaba ezulu ukhuluma ngindaba eKhenani uNkulunkulu usethu uJesu ubona uthi uJesu ubona mefika uJesu uthi hey khona ezulwini khona uNkulunkulu kunje base bekhohlwa ukuthi bake bakhithwe eGibhithe bayikhohlwa yonke lento bathi lalela thina salalela uMose cha uMose wayekhuluma ngeKhenani angithi nabakaZulu ushembe mefika kaZulu ufike kuthi ingane emingabelethwa mongazaleki unkosikazi baphume bashaya indlu ngoba uNkulunkulu wethu ehlala endlini wayekhona futhi wayesebenza akungakufiki lokho kwanje kuyesibayeni kufike kukhulunywa esibayeni kwenzeka izinto ilona Zulu ke isibaya kahle kahle kwakuyilona Zulu isibaya ingakho ithempeli meselakhiwa la uround yeah usha angithi manje uyabona la uround kwase kuba khona amatshe aphakathi nendawo lamatshe aphakathi nendawo amele isigcobo la kubulawela khona inkomo mama ngizolokhuza ila kuphelela khona zonke izinto yeah la kulesigcobo esiphakathi nendawo enye into le Mshumayeli mfundisi uyazi lento yethu yokuthuthuka ngezinye isikhathi asiyibone izinto ayiqala uShembe ukuthi zayibaleke kangakanani waye nesizathu ukuthi alingalenzi libe isquare ithempeli alenze libe uround sawabulala uround thina sakha yikwe wasisho isizathu wathi akukho lutho kwasezulwini okuyisikwele konke kuround uqala ngelanga nayi inkanyezi wathi njani elanga ha ezenyangeni wathi inkanyezi njani konke kulawona akukho kuyisi nayi inkanyezi kuphakameni lapha manje ke wathi asakhe izinto ezimfanekiso wezulu umfanekiso wasezulwini ngoba thina singaba sezulwini uyabona ukuthi into enye ke manje impela njalo nje ya lento oyishoyo Mshumayeli isakuyikhuluma nala kwaSilungiseni kodwa usuyiveza ngenye indlela ukuthi kwakufanele lesizwe kuthiwa isizwe sasezulwini hayi ngoba isizwe sakaZulu ngoba kukhulunywa isibongo amaZulu abantu basezulwini lento isho yonke into yasezulwini isingi izindle esihlala kuzona zuround oguqa bebe ho round namanje ibaya ho round yonke into iho round kwafika belungu nezindle eziyikwe ibona abafike babulala labo round bazosivalela khona angithi ke kuthiwa ke yonke uqinisele Mshumayeli lethi akusayikhuluma la ku asilungise ukuthi ngisho ubheka izinkanyezi phezulu into ekuthiwa igalaxy i-round kahle igalaxy phezulu ubuka ke nomuntu ngisho inwele la isuka khona isongene ithe ziyisingi yonke into iyaspina it's in a spiral form energy ngisho iqhamuka phezulu ifika in a spiral form ngisho amanzi omfula ayisinga ya round kanje
Uyazi ngake ngathola indaba ukuthi ngisho science bathi igazi lethu uma lihamba la ngaphakathi lihamba in a spiral form liya round lithi mabelihlola njengoba lihamba emthanjeni oyipipe elu-round nalo uvele wathi into enyeke manje nalo lu-round ilento ukuthi ke kukhona izinto thina sithi senza izinto ziyisimanje kanti asiboni ukuthi siyaphuma singaze sithi siyaxabana senza siqale thina saphuma entweni esafundiswayo noShem wathi amathempeli wakhini kanje hayi sabuka thina sathi ube wrong awulalele nje okuncane nazo ingubo zabefundisi la ekhaya zimbili zimbala mbili eyasekuseni imela utshani ihlaza green ubani othethe indaba lendaba bese kuthi eyasemini imela isibhakabhaka iblue lezi ezibomvu ezithi sesizifaka nezimbalabala hayi angithi ayizulwini kazikho ngoba uShembe yonke into ayenzayo umfundisi mayiphuma nje kwemhlophe ungena ku green kwaphela ngoba uqala ugreen kwaphela nje emele izwe phansi ubuhlaza bakhona uNkulunkulu phansi uvela bone sonke sifana nensimu yase-Eden hey sifana nensimu yase-Eden manje uShembe izinto azenzakho zonke zinamathele ezulwini uma ethi isangoma sikho nje asikho isangoma ezulwini uma ethi inyanga kayikho ayikho inyanga ezulwini uShembe usakha wakha amaNazaretha efike ukwakha wonke umuntu ukube abe sendleleni yezulwini ehlambulukile nazivala isikhumbuzo ngegiyeli eliphezulu kakhulu ukuvala isikhumbuzo ngegiyeli eliphezulu kwathi into zakhe impela kwabamkhulu bese inawe izolo ya ngithe kufike umpokambili kade ngenzani mina ngikuxoxelile ngithandaze ngifaka ingubo ehlaza ngilulekwa enye insizwa ugreen ithi mfundisi uNkulunkulu umfake zonke lezi zinyanga kubona mawusu ihlahla zodliwa imvula nomoya mawufuna uNkulunkulu akubona zonke izinto zikubone ufuna ukukhuluma noNkulunkulu ufaka ugreen Thabo angani mokuxoxelile lutho noma ukuxoxela ukufika umbili kuphela ngitshela ukuthi kufika umbili lalela ke mahlazi akulona ihlazo lela abantu bathanda amahlazo bengenamali sihle siyahlala kanjalo vele bengenamali uThabo uya bese sibiza uShembe bengenamali bengiyala lo mbhemu bese umbili sokuna 2 years engeza abafana bami nje nalo akacela ukuthi usizo bokuye ukuthi ngibabone ilanga bathola ukuqhamuka mongasekho lutho efridge bathi emkhulu hayi asambeni ke siyayithola bafike balayishe inqola igcwala ithi swi ngino 1 rand phakathi ifridge igcwala izolo ke ngiyacabanga ukuthi okay lo muntu ohlala lapha endini usezophatha ngimxoxelile ngicishe ngayishutha lezi zinto ngimxoxelile bese ngithandaza ngize ngalayihla nekhandlela njengesayoni kuphela ithemba ngiyabona ukudla kukho endlini athandaza uNkulunkulu wasephakameni khona ke lela endlini khona angifuni ukukhuluma nomuntu ngikhuluma nawe manje mengikhuluma nomuntu uzobe ngihlebe ungakubona kusonkile nje becela hayi kuqa ngathandaza ekuseni thandaza ebusuku ngivuke ngo12 ebusuku ekuseni khala ucingo hey Jomani umaphi uThemba nje hayi ngikhona mfowethu adayi ngisilibrary city kunamacala athi ngizowathetha ngiyeza khona manje livele ithi Themba lami umfana mayefike kumina kwenzeki angawushiyi noma 200 rand ngizokwazi ke manje ukuthi ngilinde nginethemba solinda sinethemba mefika sixoxe besiteke siya Shoprite ufike uthathe nje baba ngiyazi ke mase befile ngiqhuba inqolana ngithandaze ngani ngokuthi manje angathi uMahlasi uyithatha phela nje wangithi uyahlola uMahlasi iqhuba inqola ngifike ngilayishe
mhlambe isondele ku 600 impahla engilayishile ngilayisha ngisabi umfana wami wena ubucabanga ukuthi hayi izongishiya noma no 200 onga 200 ngale uzoshaya igross amanje ngibicela mina igross igcwalile hayibo igross igcwalile ngathanda ngokusaba ukuthi awungasabi kuyo noma kuthiwa ngiye ku 1000 nezo bezovuma abangeke ngavumi bengavumi azabuza awusayiphuzi ni cold drink esacabana la ufuna uthatha cold drink ngathatha kodwa bekade ngiqonquke ehlaza ngithatha isifungoke sokuthi kusukela namhlanje le mina imjiva blue mlo wase ngizobeka eceleni le isibhakabhaka usuyazi manje yasemini ngabene ngisithanda angithi isibhakabhaka sinyani le nje leya ngangiyithanda lo ngayithanda ngokuthanda ikhehla umfundisi umbatha wejwala ugqoka yona kakhulu uyena umuntu wathi yabona mayigqoka yona ngombone bemuhla bemhlophe kanunsundu ngayithanda ngayiphiwa le manje ngifuna ukuyithunga lezi ezinye izophumula ukuthi ngizoba nengubo ezintathu emhlophe emele ukuthi phela uShembe wafika nengubo emhlophe ngelinye ilanga amahlasi ngifakazela ukuze bazi abafundisi awume kancane lapha ake sikhulume ngecross ukwenye indawo manje ngoba abantu bazocabanga la eminyango ukuthi niphila ngama-gross cha akuyona i-gross uShembe unezibusiso yonke indawo kodwa sifuna umuntu ozoyithatha lo mfana okwenzele lento azasho ukuthi ungesabi hayi ngoba enemali eningi ufuna isibusiso mahlase lesi sibusiso esingaphezulu kwale 1000 akade le gross angikhuluma ngayo inkinga mahlase lo muntu engikhuluma ngaye angisho ukuthi bese beshumayela bethi umfundisi uyaphiwa akalona iNazaretha lo muntu unjalo akalona iNazaretha lo muntu bayazi mfundisi kodwa khona into abezoyifunda ukhona mfundisi bayakwazi ukuthi ukwashembe kutholakala izibusiso bayazi ukuthi zitholakala kanjani ikhona into abezoyifunda kunjalo hayi bayazi bahlakaniphile badlula amaNazaretha bahlakaniphe kabi ngeke bayintshontshe into bathi nje okuncane engiyokwenzela umuntu omNazaretha ngosithola isibusiso kwaqhamuka enye insizwa umshumayeli uselapho kwakhiwa ipulpit lokuqala iglass ebuhleni enzansi silapha ya kuma hardware la ngaka Coca-Cola khona hardware ayilapha siyolanda ama into zokusebenza ama blocks angisazi noma nama tiles sawatshe ngakhona sisengudleni nangiya yashisa ilanga ngasetshenzwe ebuhleni kwakhiwa ipulpit enzansi welcome insizwa no BM ngithi kwako 325 indala le ndaba kwakhiwa lela pulpit eyivele imila iyasibona sifaka iNazaretha hawu isibingelele nje kahle sobani ke thina nje singcolele sifaka iNazaretha yokusebenza namba ngeloni sibinge sihamba ngeloni lensizwe sibingelela kangaka hawu hayi isibuzi hayi sizela sothenga hayi igijimi wela umgaqo ngazi ingene phi la hey ivele ibuye nama cold drink inqwaba awu ivele wathi fu inika ngisasa sama noba kodwa i-truck yayishayelwa mnyangwe uyani palo ayishayela i-truck fu ama drink ke hayi nazi insizwe hayi ziphuze ningabulawa yilanga amaNazaretha hawo sisho sonke hawu ilanga lisibulele inkosi kubusise yana into ayizoyifunda naso-ke nayo into ayifuna abantu abaningi kangaka noma ngakuthiwa ukhona bengenaso isibusiso kodwa ngeke bonke labantu bangabi ziningi azoyithola kubona wabonga umuntu wabonga ukuthi hey nayi into beyifuna yena kodwa usitholile isibusiso uyazi yabo nje bemba wazi washo nangumusho Njangoyini yebo wathi yabona ke lenhlobo le ile nhlobo efika kuShembe ifika ivele icela into ngesihlanu
vele into zakhe zithi bayamazi uShembe labantu ukuthi uShembe ubani kodwa thina simazi uShembe uthi lo muntu akabonanga uthi emayibona thina wabona uShembe uqobo kwaphela nje wabona uShembe uqobo uyazi ukuthi awu nanga uShembe awungizethwa akabange salokho zisafika kuthi isikhathi sethu manje sithi 11 minutes to 6 o'clock ngizothi khwaphu lapha ya bese siyalokhuza mase sivale ngifuna ukushiya lokho yeah ngifuna ukushiya lokho singakavali abantu bazoyifundela ekhaya ngoba sigcine singene endabeni zakamoya kakhulu abafunde uMateyu 24 30-34 bafunde uJohn 14 15-17 bafunde uJohn 15-17 wona bayifunde lencwadi bayifundisise babuye bafunde lesihlabelelo bese bebuka ke ukuthi umuntu azizwe ngamunye ukuthi njengoba silala kukhanyisa khona ilanga lalomkhathi sizoba nawe namandla okuhamba phakathi kwegap yelanga lalomkhathi nelanga elingashoniyo sizoba nawo yini lawo mandla asikho yini kuleli yaqembu elilandela umdukisi asikho yini kulela qembu elikhohlisiwe kwathi usekhona kodwa imithetho kaNkuluNkulu engakhulumi ngayo uma siyilapho senze njani ukuphinda samukela umoya wamandla ozokwazi ukuthi sisuke sihambe phakathi kwale gap yala kungashoni khona ilanga nalapha la kukhanyisa ilanga lalomkhathi angisibonge mfundisi nangu babuhlongwane lapha yathi mina yesabantu ayibenhle kwabangcwele athuthi emhlongwane eNewland East siyabonga ababuhlongwane thulani imkhungu bese ngimshilo ke yena wathi mina yesabantu ayibenhle kwabangcwele nangu babuthwala kamashu uthi mina yesabantu ayibenhle kwabangcwele ngikhona kwamashu amen ngibheke la uFacebook wakhona uthini Mshumayeli nawo goqa manje siyagoqa manje hey uyazi umuntu akhulume ungahlangani ngisho iminute akhulume hey lento ayikhulume namhlanje ukhulume ngo30 seconds wakhuluma indaba kaBaba mkhulu yazi izimbili izinto ezikhulumile ukhuluma indaba kayo round yesingi wakhuluma indaba yembala eNazaretha 1 minute wakhuluma into engaziwa banenhlanhla abantu abalalelile banenhlanhla abantu abalalelile indaba yeNazaretha njengoba lasho umfundisi uthi mthathu leNazaretha embalabala lo green nalo blue unezizathu la usebenza khona usebenza njalo osebenza njalo lomhlobo umNazaretha ubefundisa lembala ke eminye khona hayi ufanele uhlele ebrown uhlele nje kahle ungaziboni umuntu ozoba yinothing kodwa yiba utho kuJehova ngemNazaretha oluhlaza nalo oblue osibhakabhaka ibona ke lo ke ekseni ilohlaza emini ngesabathi ilo osibhakabhaka oblue ngoba uyabhalansisa umthetho hlaba nezulu fana nezulu ngoba leMnazaretha engikhuluma ngayo yile ubhombelathi iyogqokwa ilaba efundisi hayi le thandwa yithina yokuswenga inkosi mayivuma kwelizayo sobe sikhona sengiyabona yini ilwiswe kangaka lo mNazaretha wangala etheselanike uhlaza kwaba khona kushuthi lokho ukuthi nina ngoba ninja mfaniswe nathi ninikezwe lengubo iThesalonika kuyihlazo uma ingasekho ngoba ubhombela wathi ubona ingilosi
ethi iyaseThessaloniki igqoka ingubo enjiya wayesesho ukuthi iyoba njiya ngeke ishintshwe leya ngubo kwasho yena futhi wathi ngakasho wathi nize ningayibeki phansi le ngubo. Umbuzo wami waba lapho ngathi wakushiswa yini ukuthi nize ningayibeki phansi kusho ukuthi wayazi ukuthi khona isikhathi la kuzothi uyibekeni phansi. hey Wathi ngisho intombi yala ingayogana pressure kothukela ihambe nayo. Umama Mtolo wayifaka eundlunkulu wenkosi la. Phakazanga kwezimhlophe yena yedwa. Umthetho wala ekhaya. Memela sibabonile beyigqokile. Kunjalo. Namadodakazi ake siwabonile. Umthetho wala ekhaya. Sengiyayibona masuyichaza kanje indaba ukuthi why la ngubilise ukuthi should babona abanye ukuthi hayi ngoba ninja. Ingubo engilosi. Ngoba ninja. Uthe ingilosi ibonakala iqhamuke inje. Hayi ke nangoma Mahlambisa uyasibingelela naye ake ngiye lapha ku Facebook bengithi kuzongena imbumbi manje. Masusho kanjalo kazi ukuthi sesambe ngempela sebengivalelisele abagcotshwa la e-studio inkosi mayivumile kusasa asilungise 9 to 12 kodwa ngiye la ku Facebook Medicine Tanga uthi siyabonga bobaba nayikhuluma indaba enkulu ngiyicabange ngoba nezihlahla zinguround kanjalo nokudla okutshaliwe emasimini kuba ngoRandi shuthi yonke indalo ngoRandi nazoko ibamba nebhodo liphekule nebhodo awayibamba inyama uvusumuzi ikusasa lami ngiyabingelela siyabonga emazweni amnandi sicela ngelinye ilanga nisipho umlando wesihlabelelo at Great Town angazi ukuthi wesihlabelelo ziningi ihlabelelo kodwa ke angazi nami uphinde ucacise kahle soyifunda noma sesiphumile la ukuthi esithini ihlabelelo noma usho incwadi ukuthi yabhalwa kanjani ihlabelelo Shembo ingcwele siya umkhelele lo uthi Shembo ingcwele siyabonga ngalamazwi asakha lapho nabazali bethu baze badlule emhlabeni bengakaze basixoxele zona sibonge kobaba abase-studio ngokubavusa Nkosi amen siyayibongela nathi nofihlela Mbhedu uthi amen bobaba siyabonga ukufundisa okuhle kukamoya wasezulwini amen hayi ke seningivalelisele mina inkosi mayivumile usho njalo umshumayeli kunjalo baba Abamhlophe, abamhlophe, babefika, bathi shembe,